Kao što znate, mi smo, pored svih ovih razgovora koji su teški pregovori vođeni između predstavnika naše vlade oko izgradnje pruge i pre svega izrade projekta od Beograda do naše granice sa Mađarskom, na čelu sa našom potpredsjednicom, da kažem, koja je odredila tim, ceo potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, mi smo na kraju došli do jednog kraja tog razgovora i ja pretpostavljam da će veoma brzo, za 2 dana, 3 dana biti potpisan ugovor. Saobraćajni institut CIP je već krenuo sa izradom studije izvodljivosti za prugu od Beograda do granice sa Crnom Gorom Kelebija i mislim da ćemo 15. aprila morati po onim vremenskim gantogramima predati kineskoj korporaciji, a posle toga krenuti odmah sa izradom idejnog projekta i svih vrsta projekata, studija raznoraznih koji idu uz projekte za građevinsku dozvolu, projekte za izvođenje, ali jedino smo tražili, i to je usvojeno, da mi ne možemo da uradimo odjednom, ne može ni jedna, da kažem, država da uradi, a pogotovo mi u Srbiji, i ne postoji takva firma, osim CIP-a, da uradimo jednu deonicu za decembar mesec, da može kineska korporacija da krene sa izgradnjom, a da ćemo posle sukcesivno, deonicu po deonicu, do kraja 2016. godine predati kineskoj strani da može da gradi sve ostale i da postigne rokove koje su zacrtali premijer Li i naš premijer Vučić.